ki khatlaingut kinong samartan rai da ki dawai kan bat ki baha bapo put sam ka Khasi Autonomous District Council ki layo chingitu na Khasi Traditional Commission hapo ka chingelamu ba Titus W Khan kumu chairman perbadairu ujuk por chief executive member council kini ki khatlaingut ki layo external kini ki bla register dia syak commission but yakani commission lasdang na dus nam aja kharwei bakari kunhun ka la ban ai ka chingitu yakini kinong samartan rai da ki dawai kan bat hala kisap yakini external lasam do ba Titus W Khan haka jeng ai jeng kran lengkot jeng ula ong bar kacing yo jeng itu jeng ini ginung sumatrai kan long kacing kerhui ki pajba kejela berkumcu ikiwi kiwi ki bawan nagiwi pat ki jela Babla Dagaba ki ai ke jing syakri ban sumari ki grill hala ki jong isap ipong ibau blay prakan la ba ai wi wa shisha kani ke jing sumar ka jong ki keralong ke jing yarap ka bakha ya ki pai ba ki nong shong shnong bawan ki grill ki banabaru ki bajuan damwa yang jing sumar macam ni. Bila penon kamu, ia kau boleh ulai tinggal sah. Bagi semua kau ke council, ibai ban ai ke jing itu kau pakai pi. Hoi, gimana ban ai ke jing itu ia baru kena ada wajah si. Maki dulu ki kendon, kalau lihat ban buat reti, kenang. Bapinong ki babitna pan itu ipi komita kinong adawai kinong suma kasi nakaliang jonga mudkhot jongka commission hoi nadu ba ladon kenika nadu arhajar khadwei te kaladon shisha ka ai ka ba karpang ka ba kum kinong sumar Khasi kilakmi lenti dik banjo no ya ka sernat lani gejing itu ya ka bala pengkup bor kat kum ka ai te kani kerkom sumar ka ba rim ka bala judan kum kinok song shnong ka jala jungi kalong sisa ka ka ba ladon kam kerki ikni ka ai yango ya ki jingelam ka bastat ka jung play nang kong kaba lapasio haki nong yalam jungi ki balong ki nong thau ain po ka council hangni hakabalayo ban pas ye kini ka ain kat kum ka ak araja khatwei kumas pun kan mau haki por ki barim umdan ki wei ki kintin la chukot ki Dr. Jakoy lani ki kambirai umdan ko ipat ka ain ka bala pun ko bor don rukam hadian lelai ki company ki banabar ki baterwa ban ai doktor nak ka benta bakin yo bante ban khum ya ka ching tip tenrai jong ki nong smar ba ye chungi hakini ke chala ndrai ni penpau ki slokemen wat la ka kam shisha kala kham suki ngila shong meeting na kapor sekapor kumno ban penbet penbiang hak chedei bat ka kendon congka lani ka polisi ke congka hapok ni ka di kumtu nadu arhajar khadwei ngile don bat kalayai bat mentakasngi kalong kasngi ka jingjok ba ka bakrau ka jela jongi khamtam hapo is ka sel jongi lengba ka ni ka ain ka bala penkup bor ka ain ngitip ba nadu ka ni kasngi ka ain kajen nak benta jongi kinong sumar Khasi jong baro kinong sumar Khasi ki balaya kat kum ka ai ka bamut hi ba onnom don kanu ka bahakli ka ai namar kum kani ki jing sumar jong kinong sumar trai ri jongi ki Khasi onnom don lese onnom don ki gui ki kapuli lani kino hikai ki bala ban hikai ya kani mdon por kumala ongin suya keren lengkon
Nredei ka ain balapun kubor. Kamut na do mata ka sengi sisin balapun kubor dak ain. Kamut ba kibreu kila itu baka ain kala dei kenong yada yangi kinong sumar. Kamut kinong syong senong haka jala chungi kila itu wat haka ri India haka perteiru kila itu lapun kubor dak ain kum kita ki practitioner kat kum kenika. Mdei tang kibreu ki merat ki ksoi do kila itu yangi kade kata tena markata baro sikatu kari jungi bat ka jala jungi bat kade ka council jungi hoi wala ngile ya kata ka hok ka bau blei ul aingi kata sab re haka anpat musim ladon ka dong ci pengkopor te ngaso bonong lamba kade ki cingalang ka ba red kade ka sngi lamba ki cing ai kade ki sernot bat ki ID Syabarok kinong sumar kasi kanlong sisya kay cingcok kabakla. Lakat tagi pusna malakat tagi hajasna. Nila tere na kikakam. Nila angnut. Wat nano kapor banganyo. Ikalistan na po kasper. Labon sin guansnam nila nado po house nam chikaw. Nila kon nila wat kamsyam. Nilawat bon sin bon kala lagi saya purat nada po ka PC ka bakhamha nilawat bon sin terlalu melawat di kenong rim bangachwa bantre kena kekam habasuki mentang hilala nida ai kublais bon pigi nung tre pinang penjong na kapor ni kinong kendam kinang say na kapor blay nung kuipi but pipim pinkubor ini pin kubor pi markalian Belum ke ku, tapi nak kita ni, ngai kulit cibun.